Beda for my mema wo akwa basronko enfambra emergency Ghana TV eso ene nso da sronko obo ade ne de yenkwa asanso ache yembiem ne da so tinkwam de ane yeto aye nnwuma so na ene ra bebi nsem ode ba bepie mu ha se nyina ene se ne nkumafo ere na ase ba ebo ne bayi a wodwe ho a wonte ase me ne mote kama onkam entimu enya mo hwe na mo fiti prekope ebo ne bayi di odwe ho a wonte ase enu nti wotu anamon aba fiduem ha se ya o kire se enuanom yi ni na ase emra me kire ne baabi kura wo hu se wo dere wo ye baifo no omumra me kire na sa asem we die odwe ho a wonte ase ensem wei ene ensem pii ene ode itudwa medafo kame ho ne yenko ngotie embra mame eti say di bia ye boko jo ewie ye wa hawo na anam boye nkomo My name is Connetti. I was 27 years. I was 3 years ni 7 months na me wana me nya record no a unya de obi afre me wo faba. Okay, buka bibi usu nya recording wo phone so me nua phone so me wo faba phone so. Okay. Ofra akola no opena ma me ne di sabe ma na chi mienu ana wafra no no ba pen ma ne se me ma bi do wo of wo sister no a ye ware no ye baifo woni na akola na se de bi unum so ye baifo me pese me ka cha se montem hu firi no ho na se mo antem hu firi no ho a mo hu no mo ho ano di ka kire wo ma me na wo papa se o montem hu firi no ho enkomo no ayira me kakra mpa chewo ukunu a wo ne netse no ne wofa ase na chiriba mienu na chirese ukunu nua ne nua eno afre hwan me wofa ba na ne mamamre mutimi ye ne sama ne yeye yetimi ye ma ne yeye de so anfa no kwampa so. Okay, enti sa o epesie ne munu na nkomo we koba enti sa mre so no o hwa no ne akola na di nkomo na che enti obo asam no so enti akola no wo ye na akola no eten one oye de what to record no kasa no eno so say me baifo me na me ha omu fi ha omu wokura no omu ni ahoto omu ko be bia se me na me ha me su me ba na mo ne muti akura me ba dan mienu sei na me ne mutim me ne mo brada ba ku na mo so mo da ba ku ni atena akura ho abobra etuba aguna 9 years ni nyina ya to ma me na wudu ba ku ye nyina ya to abegufie ba ku no mu dan ye 13 na wo ya baifo ampa me pa cha me ni bi o tada e mieye o da wo ho hwe no wo da wada mada sa ti mi ho hwe enti asam na de to me so nti ma dwene ho amfie mi ensa ne bosome nso no so me da menda tetem ene me tui frifie ho na me ko adwira ti me ko adwira se bosome asam nti na wo tuye asam nti cha se akutia ne kasafi akola ketu akora ya wonu fie o kasa me ho a ente se first na na me wo fie ho no sa ya bakasali. Okay. See, na tete, na tuku adwira. Eko ha eden na mtio. Si mi adwira ho na say na no Friday week ni Friday if na no a adwua da be. Ena me kunu de me baba akoba adwira. Do be me ba yie no a me ba won ho. Me ka kire won ho 11 years. Wode ne akola na baaye, wo baaye a na mane wo ba adwira. Ena wa frɛ me phone so. Wo frɛ me phone so de phone na ma akola no. Na akola no frɛ me say ma wo he. Na me say aden. Kachire wase ma badwira na so badwira sesen wase me ne me sister badwira me ba ho na kire me kwa na me say wo sister de wo di na kire wa ba ma ha 2 times e dey ntina mo badwira adwira ha won fa wo mba fie akola wanya 15 years na wo wa kire be ba fie na wo ntimi hunu kwa de e ho na me de me kate ko no aha me bisa ne say na wo nya papa number wo hefa wase me ba na papa de na phone na ma me na phone ye mi no no de ba kwa ma me e na me de ba ko na ba na me kate ko no ti me kate ko no na esam efrem ti efrem na peke no se no na me jesu no so wo he ye ba wo am se ampa cha wo mo ya ka si mana no sa an na am si yo wo ba me ho de a me wa sha kuku nti okada bi gina na wo se okada bi gina na ncha na se fa ma okada ura na me na okada ura na kasa na me se fa ne ba sha kuku wo sini dwanshin we so nti wo be duru na me se me gina dwanshin ho. Okay. Na me ne ku fi ti ekotena afie na akola ne nan pompo bi abo bi abo akola ne nan ha
oni me di nko no obi akola na kire me se me hwe de aya akola na me se dia wo se mpompo na me se acha na wo se busumi nsia ni na me se na me ba wo nua wo na bibia ti ma ye busumi nsia ni wo mbo mama ne mate na akola nso wo nko na wo se de bi wo de na ba be gi aduru e wo adura ha nti wo de ne ko ammo ko ye aduru o wanya mfie sey wo ba na wanya mfie sey yes na aden waja wo mane ho no akotena adura sa na me ka se fie ho no sa na me sitie no na ma asatete ne dos hu fie ho e bit se sey nsem ben sa na no mo ka kire wa wo nze ya tete wo me wo fie ho no buchi a me na me so buchi ni nyina kasa na ba ye no wo be che buchi no mbe mu ane be yi o tete buchi a no e bi de kwa ho no e bi na mo yusu e me fa ne se ya buo ne yesisi ne yese buchi ni nyina e buchi a okay tie no ana me ye aduane ye nyina ye di dansa ba akon enti kasa na be ba ye no ena mbe mu ane ba ye no mbe yi o ho no mo fa motokin no mkokuru no mkoto dansa ma me to mo to anwa e to report nti o mbedu ye no mo che o ma buchi a mo na che so mo yi o ma no buchi ne free mo buchi nti ewura de na bisa me kunu se nti de wunua mo yi ase kire se me nti ase wo se wo hawo ne se wo na wo bo mo akohoma se nyam na me bo mo akohoma mo ajo ma me na mo bo mo akohoma ate me de nyina ma che ase metimi baby enso no wutimi te ho akola kitu e be ade bi no be kura na se wo be kasa be firi nanu mo be ka kire wo no na che se eti akoma ti me hwe ya na eti akoma na kasa no efi ho asetena bibi kura wo yare kura de dem obi ntwere ko emisa wo se o mo te sen eno aso obi ha so de ko ni baby so nya sa na asetena no enhya se na eti e mai eti sa nka me ntina wo mba mu no no okay enti de nti na wo ba nti mpa cho se me ba ye na mi do abo me no eno ana me so wo mbra se me baifu ani ehu menya baifu ani ehu ana na me hwehwe me mpehwe ono na wo masen mpa cho me na ma wo nsia na me dika wo ba ko ofie na me ba ware no so me na wo num ebra asem we say ba ye a wonya recording no hwan na wo bo na mane se nipa semasi nkoma wadi ni na nkomo no akire no suban hu do bi ekoso ofia na kire se asem wo kan fie hafo agi atum wo bo panyine bi amane mpa cho hono me ma mbo bi ama iti hwan na ye o dance for say asem no si okay wo free hono amane a wo de boy a wo de fie ko adwura ne ya asem ben samane a me de boy ni sa de ahunu no mo ye de me ma ni nje ho mekọ Waza waka but untimi nka ensi so sa de wei obi kwa be hwe mani so anaso obi be bo me mini me de ana me boa obi mbo me na de omo ye me kunu timi bisa ma asam se okope oba obi sa me se oba na okope no no wo so okosra okoye oba na ma me se enjoy me enum pem meba adaka se memo na pam to say ya me adumo da nyankopon asepa wadare ma wonim Habiba Isa okay dia na esie ma ose nkomo bi a wunia wachiriba ebi eni ono so ne wofa ba bi adie ma bayibo bi abam ma tete mo tete ne wo fie wa mo atu ade kwa adwira enom ne ade enkyeremu bi wo ho ana Echemo ho ne kwa ne di ka abamu ho eti obia ya ka je se wonchapo emo ya aja hontwa de hen so wadaroma o se ede na opese wotwa so na me bisa se what se sa asem ya wo kan na ye no kwese mobusua wo nuanom ne ade no omudi na ni ana le pa chopi na atapati ko be pa no de pa ho dia oka ne se dia di kan wunia no wachiriba no wobo ne bayi na no kura na nchen no esan nti no wunia no ni di na ni wo fie ho chese wonye ni je bia amode atu ekwa adwira ifa to anya no so bi di na kwe anya no kure di na tiem ko bia ni omo wa kwan asayo wase asema wo kan nyina anye no kure eti kire no de wo kan no no kure a na fa wa ma ha ma wa be yi asam no ni sofa anko frɛ me tena ada mame le pa chodia efie mi ansa na busumi nso ho na frɛ me tena sofa be yi asam no free nhyira se de ko no wo frɛ me tena ada
na ukunu eti meja kasi me banya bote nipa se na wo fi ho ma me na wo level ye nyina agu fi ho mienu na afiri mu na wo mo wa brochire ni ade no so e hefo a ni abrochire ni nuanom ni bia ni abrochire okay eja kasi na me efie no a wo no wo yiri ti mu no eniafo a wo fi ho mo ya sen ni nuamu e numba bisa kan nai me kan won hello enti ehefo na edi nani wono na ka ya me no ene she riot fan yo mampano kwantu ba ko na ko ye ene ba ko so ko ta bisa le se kwa kamene no babia o kasa na nkasa no phone no me nhye nte won kaye na nka obetumi aba ha na e me mba be se na o kai babia me hia no e wo se be on phobia wo ni obetumi akere ta se no mai na no mo ha nti no mo kura wo so mi o mo ti be ya se mo so si mi na ko e wona me hia no na babia o mo ni e kire se wo nkasa obetumi aba ya ha memma ye bia no babia o ba ye no asem na o de ba ye no babia bia no na me mo memma o hia de so si mi o ba ni di nani o onyi ba ye na se me de nya no na hia bo se oba wo fa wo no na tie wo no na abre awade na se uni no mu di nani ho asem na bi sai na mi she riot fan asem na bi ya ka kire ya na muso asem no bedi wo fa fa o mu ji ya tena wo ba ko kan sa tena ku ti inim dia kan so kra mi so ko di ma mi ho awie no stylish ababia mane nyina ye na mentene de oka ne nyina mente ba kokora menim se bi atiefo ne arefo nso te de a ekire mo de ma no mente ba kokora na mame de wukunu kan ne de oka difference bebre wo mo ti hwan de na memfa difference ni wono no so sa na obeka me de me se me baye no wo be kire ma se me baye na me hwehwe aha de ye nkire baye ase ha inti se open no sa de a kosama no suma nkwa hene ho wahu asante ha efa no saa ne ma no de na nada romanti ho ne yesa nwemu ni nyina eti fa no kusuma nkwa hene wo se mikunu wonua abom baye me eguma wade na me bai se mu hwem ma me hwe se me bai fu a ho de wonu betime nwemu ni nyina de ama wo wati ase enti upa tu saa na mo no wie na wuwie a afi waba ma yaka wonua nom na kuti abone ade ne ho asem be ma no da so do no peso wa no But me dey say free me if say me free ha fini on free me da won bo ma ko homada e sibu so me nkunu mu a da to so dumiensa afi taskwa no so me fa bi de bi enti no de enti na me say me dwene na ho ti me ho no mo pa na me ko me didi ba de ana me ko okay de betimi aye de aboa wo e na kwampa na ma kire wo no ko ho fa wasem ko to na anim na fe no enhwemu bi ombeye no omu be frɛ be ma na frɛ no ma yesa nhwemu na fe mu ada ho watemase na fe ya wadesem no mpanyimfo wonum tena wade na se no wonum so ahwe de ho dwuma wai watemase na same so me te say ha omu hwehwem e wo ha ya de meme awiabre we pa ne be ye nhwemu de sister emu odin pa chew enti upra ye betime de wakɔ nana ho ana so se obetime akokonfo ye bi ho nu wa yesa hwehwemu no di ama na se meti ya pa ubisa me se me nche so we be fu me ka se we dia enso bia na me hu hwe pa cho wati ase ye ya hadie nhefem hadie obi ani fidie ma o so obi obayi na obi ni bayi emom ewiase mu nsam so ena se wonum nyanana no mu a na fe nsam saa ne ada ne di ama wonum atimase ti se bayi no kwa na ha odi akwampa mienu no ma kire no ida so be kona na ya bi ho ana obeko suma nkwa hene ho de beboa wo why atimase mate aha na ma awade no emu mpanyimfo a wo mu ewo ho no nhunu ne wo kan se de ekoso ni asem bia ba panyin wo fie ensan panyin wo fie hu enkwa abonte ukwa abonte nkwa kutuhwa ni nchia na eko enti sa akọ mpanyimfo nchen fato wo no manim na wo mu ani ni akire bi na fa hwehwem na yehwe wate enti prima producer akire obefre na nana woni nana akasa na fa wo ko why mate okay
na se wa wade ase na ukunu nua abo baye na nam so nti wunche de nya ni je wa esa ya na ehwo anu ye no den na evangelist Nanaima. Happy new month. Oh, thank you. Okay. Enkomoy o fahin. Oh, dear, baby, my friend say, Mr. Outcoming ladies no mobile. Sabema be walewa. She who se bema tebusu ye fie ngale no. Bema obe wale do akoti na busu ye fie. Ya ware no ansi fie kura na tie da me rupe wa kura se. Me pacho allow me to land. Bema wode akoti na busu ye fie. Enkoda sawade ho ya den senkura enwale sawade no. Sawade no. Ede dimbone nenam. Wase bebo dimbone. Unyua no bebo din wukunu enua no nyina. Nkumafo nyina bebo dimbone. Enti se Bama sunsun awade a otimi ha dan ekofo ba ene ne kwotena na so de kwotena ne ma me kura na asifie na ne ma me te obi enwale because awade ya busua mu mienu na moko akwotena ho nipa honfo no nti se wade kwotena ne bra fie a enko ne master fie enko ne ma me fie enko ade se bi ono ani fie ente saade a enko sa awade no na wobesu anya sa wade ho ya dintini abawale akwotena busua fie hwe wo aduane a wo ba sabun te sadia wo kindergarten fo aduane no obi a won taste we nkwanya de we beka se anantina twam we su beka se anatisei entise obi wale odi wakọ na ma mi fie anabusua fie a obae awade ho nya den sa enko ebi ana abai on say no accredited to the sense yes say we abaifo na yede na baye ni bai yede na be man so sebe na na hima o wale be man na adwene wo foma obrew o wale be man na adwene wo foma obre ebi ana yamia bai o fami na nka sebe producer o be man ka wale o yere a o no yere te na nka yedi na ni sei na usaja na sa na ba na kwotena baabi 1.5 years 1.5 year o mo na kohoma dia ya wo mkura se nsa ya wo ya abai nsa wo ya abai na obai nko ada na ni kunu so te baabi nti abasa ne bisa se ya ware ana ana mo tribe so tribe bia ne o mo de ntimi srew sa ne ma ne yenu me de ba wiye o ware be ma be wale shebushia wo film ene ada so ya santini o ya igbeni o ya frafrani o ye we me pato tribe no betimi wo bisa otrim wintimi amenko. Okay. Because you baby o akwa obetwa wale nsia. Okay. Enti se du ono be wale a unia no ana so be wale no se woni baby tia me pacho o handa na mpansim kwaye. Okay. Ba wade o ko busia fie dia sune eti se dia wo bru nia. Okay. Enko Yo big mama kakakare na baby a wodane asem no begina ne bayi bono ho no no se eha no ya hanso ya nya huhumu hwehwemu enti a kire ne kwampa wo mfa so said o kan de sa no so kan so had ye hwehwe bayi yeah na de me kan say aware bia wo ware a unya wo privacy se sinye wu kura na keten kwampo ne sema won sha se fa mo mbra na no wo mu a ebusua de ne aware de ya na fo sabot ware na ebusua wo mu bebra emwa ebi kwara be ma na oni bi wo na wo boa enso so no omu hunu enti munya samo mo privacy na mo ware. Okay ti wu condemn me awade e ware kwotena ebusua fie eno de anya kura no matter what anya kura emwa. Okay emwa brabo enti sa wakot hard dimpo na wo biti fie ho na omo ka no twama na wo twa aduane ma no wo twa fufuo ma no me si da kwa wa anya bi wo ba yotamfo. Okay sarete enti nipa de wunya o privacy na na hima de a untumi enye nkwawie no enhyase ade bia untumi enye nkwawie no menhyase okotina fie bi mu na se nkola asam ho na unim se aduane a waye no untumi nto aso a onu afa hye dem entwa bi ma obi ni o. Okay da bia nko no mo nyase otiri mo den Africa ye bibia ye bone maye that is our problem. Okay me ye sofo nso ba na medidi amema Merafo yakoshe video no aba na sa story we entweye kra ni nyina e wo bema ne side wakoye bema na ojire ene wo nua ne wo maame ntawantawa beda wo ntem wo bema den na wo sa wo ye
e won se okotai ba ko achi oba no na akofa ne bai e na we mu nso eye wabusua eye wo mogya nti won se okokotai ba ko achi na ugya ba ko e wo se ugina mfimfin woni we kasa na woni we nso ede e kasa na yie etu yie na emum be ma we die nye sa no ye nya na mo we na nya na mo papa na otu ye no okotai ba ko achi enye ne kwan so a wen sigina papa na sa wo ye be ma na wakowa tisika koye oba ho ade na wo de ne ba fie se wabusuafo mmra metete na ne na wo do oba na se wokofa ne bai se oba betete na denti obotaye anti a wokofa ne bai na ene se momi enhye bibiye se asem bi ba momi ehu kwan ye befa so a ye besiesie asem ba ye nkotai ba ko achi enya ba ko ebi kra na ne awo ha akotai na kire no kra na asem onye de enso no ha akotai ono na chi ne wagya oba ko awo se ekosa enti momi enhye ne yie na ye mai wa na ye nso ye ba no enya obi enya busua bia na yekom ebusua bi wo hon ma wa ba foforo no ye ba gije so ye ba krokro kama na so emre kwa anim no eho na obehu abusua kro a wodu ti akwakohye enti mom ye nya ahye yie ye kɔ ba bia ye kɔ abusua bi mu a ye kɔ awade mu a mom ye nya careful ye hye bibiye ye fa ye ni ntofom ni ye nwochi niama asa na edi ti akwakohye na megidi se beboa ye medofo aha ye emergency Ghana TV medini ye nana akosua adepa ye de besi ha da se nenso ye besanso ehye abiem na mmom ma remfi se obedrop e comment no e wo comment section hono mo e de amamme na me pa o chew se obe like video no ahye na wa subscribe e de amamme se na be ya wonyonkon enso ensa beka ne ono so benya abasemi mu afutu a me ne wo ye nsa aka bi no ono so benya bi na ode abone bra dasane ye besanso ehye bi mabusua se mantimi nka bi ma makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.